Samuel wokuqala chapter 7 sifunde verse 7 bazalwane. Mhlawumbe masingathola nje ongasifundela kuze kufike ku14 it's fine bazalwane. Kodwa nje ambalwa nje engifuna ukuthi sikhulume ngawo bese siyathandaza. U115 emacilongweni evangeli. Kunomhlabeleli othi abantwana abenkosi abantwana
uyabathanda kakhulu. Lo thando lwakhe luze lwenze abathatha bafake ekhwapheni ukuze bangangene ekufeni. Amen. Haleluya. uNkulunkulu ukhuluma ngathi ngabazalwane. Ukhuluma ngathi, ukhuluma ngami, ukhuluma ngawe futhi. Uwe lo. Uwe lo. Amen. Uwe lo. Uwe lo ungenazo ingozi. Wena ohlezi endlini njengenyoni. Uwe osekhwapheni likaNkulunkulu. Uwe othandiwe. Uwe okhethiwe. Uwe owasezulwini. Uwe umntwana kaNkulunkulu. Wena othandiwe. Wena okhethiweyo. Wena ongcwele. Hallelujah. 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 Wena ngofakwe ekhwapheni. Usekhwapheni likaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu akavumi nawe. uNkulunkulu ngeke akuzakuyekele ngoba uyakuthanda. Amen bazalwane. Singabathandiwe. Ivesi esilaziyo lithi wasithanda waze wanikela ngendodana yakhe. Ngoba esithanda. Ngoba ekuthanda nawe ngoba ekuthandile. Amen bazalwane. Njengoba sihlezi la bazalwane siyibandla likaNkulunkulu. Ekseni uNkulunkulu uyasithanda. Amen bazalwane. Hallelujah. Uthandiwe amazulu. Amen. Ungothandiwe sisafundizwe kaNkulunkulu bazalwane sibheke nje okufishane bese siyathandaza egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ncwadi kaSamuel oqala, Samuel oqala isihloko sesikhombisa siqala evesini lesikhombisa. Isihloko sithi ukwahlulwa kwamaFilisti. Verse 7. Amafilisti esezwile ukuthi abantwana bakwaIsrayeli babuthene eMizpa. Amakhosi amaFilisti akhuphuka ukulwa noIsrayeli. Abantwana bakwaIsrayeli bekuzwile lokhu bawesaba amaFilisti. Abantwana bakwaIsrayeli bathi kuSamueli, ungaphezi ukusikhalela kuJehova uNkulunkulu wethu ukuba asisindise esandleni samaFilisti. Samueli wathatha iwundlu elincelayo wanikela ngalo libe ngomnikelo oshiswa wonke kuJehova. Samueli wamkhalela uIsrayeli kuJehova, uJehova wamphendula. Samueli esanikela ngomnikelo wokushiswa, amaFilisti asondela ukulwa noIsrayeli. Kepha uJehova waduma ngokuduma okukhulu phezu kwalosuku. Wawagquzula abulawa phambi kukaIsrayeli. Abantu bakwaIsrayeli baphuma eMizpa bawaxosha amaFilisti bawabulala baze bafika phansi eBhethi-Kari. uSamueli wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi Eben-Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Ayesahlulwa amaFilisti awabe esaphinda ukungena eqhawulweni kaIsrayeli. Sandla sikaJehova sasimelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamueli. Imizi amaFilisti ayithathile kuIsrayeli yabuyiselwa kuIsrayeli kusukela eEkroni kuze kube seGathi. Umkhawulo wayo uIsrayeli wawophula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi kukaIsrayeli nama-Amori. Bonke Nkosi, yilo leli bazalwane izwi likaNkulunkulu enginalo emini ebandleni. Haleluya. Amen bazalwane. Ncwadi kaSamuel. Samuel siyamazi bazalwane ezalwa uHana. Amen. Simo sakhe siyasazi ukuthi sasinjani. Haleluya.
kube uSamuel wakhonza ethempelini la kwakunompriest khona. Amen Eli. Amen bazalwane. La sifunda khona sithola amaFilisti ayekade elwa noIsrayeli. Amen. Uma amaFilisti esempini noIsrayeli. Israyeli bazalwane kwakuyisizwe sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ayesikhethile bazalwane ukuthi uyakuba uNkulunkulu waso. Bona bayakuba ngabantwana bakhe. Amen. uNkulunkulu wayifunga kulesi sizwe ukuthi impela uyakuba kanye naso. Siyamazi uIsrayeli bazalwana ephuma ehamba ehlane noNkulunkulu. Haleluya. Angikho lapho kakhulu. Amen bazalwane. So la sifunda khona bekukade kunempi amaFilisti elwa no Israel isizwe sikaNkulunkulu isikhathi eside. Amen bazalwane. Kunempi kunokulwa kungekho ukuthula. AmaFilisti ayezenzela uIsrael. Haleluya. Lapha yangenhla kuyatholakala ukuthi azenzela nje amaFilisti kuIsrael kungenxa yokuthi Israel bazalwane kwakukhona abanye oNkulunkulu. Uyabona uma behamba endleleni kwenzeka izinto abanye baphelelwe ngamandla kube njeya abanye begcina bethatha ezinye indlela ezimfishane. Haleluya. Bayithathela abanye oNkulunkulu bakhonza labo oNkulunkulu endleleni. Amen. uNkulunkulu ke bazalwane ngenxa yaleso senzo ukuthi bakhonza noma bathatha abanye oNkulunkulu babakhanda bebenza oNkulunkulu babo. uNkulunkulu ke wayesebafulathela. Haleluya. Ekubafulatheleni kwabo. Haleluya. Izitha zakwazi ukuthi zimnqobe uIsrayeli. Amen. Izitha zaba namandla phezulu kaIsrayeli. Haleluya. So uyinake nalento yokuthi ekhambeni noNkulunkulu bazalwane no matter what happen endleleni noma ngabe kwenzakala ini kodwa kungenzeki uthathe indlela ezifishane. Haleluya. Kungenzeki umshiye uNkulunkulu ngenxa yokuthi mhlawumbe khona izinto ongayiboni ezingenzeki ngendlela ofuna ukuthi zenzeke ngayo. Ngikhuthaza into yokuthi uNkulunkulu kuyahlalwa. Amen bazalwane. Kuyahlalwa kuNkulunkulu. Haleluya. Noma uyibona indlela ongathi yinde noma ubona engathi uNkulunkulu wenza kancane ngoba indlela esibona ngazo masihamba la bazalwane ziningi. Amen. Kodwa ngikhuthaza into ethi kuwe njengomzalwane uNkulunkulu kuyahlalwa bazalwane. Azithathwa ezinye indlela. Akuyiwa kwabanye oNkulunkulu. Uyedwa uNkulunkulu ofanele simkhonze. Owayekhona umhlaba ungakasekelwa. Onguye. Izwi likaNkulunkulu konke kwavela ngaye. Uye loyo uNkulunkulu ofanele sihambe ngaye endleleni. Amen. Uye loyo uNkulunkulu okufanele simkhonze noma kuyehlela noma kuyenyukela. Noma kufika ikhathi empilweni yakho zokuthi kuyenyukela akuhambeki. Kodwa lo uNkulunkulu ufuna uhlale kuye. Haleluya. Ngevike ephelile siyibonile indoda eyagula 38 years ukuthi yahlala kuNkulunkulu yaze yathola ukuphila. Amen bazalwane. Nala uNkulunkulu bafulathela nje ngoba sebethatha abanye oNkulunkulu. Amen. Baningi amaphimbo akhulumayo endleleni masihamba. Especially uma kuzoba khona izinto ayibona kwangazi ukuthi azenzeki ngendlela. Amen bazalwane. Isitha siyahleba. Haleluya. Isitha siyakhuluma. Haleluya. Kodwa ufuna ukuthi wena ke njengomzalwane bese ukhetha into eyodwa yokwethemba uNkulunkulu. Haleluya. Uma ke uSamuel ehamba nalabantu uIsrayeli sekufika isikhathi la khona sebekhala beya kuSamuel bazalwane bethi Samuel siyacela ukuthi usikhulekele kuNkulunkulu. Engathi bayakhumbula manje endleleni ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo. Kukhona uNkulunkulu omiyo njalo. Kukhona uNkulunkulu onamandla. Haleluya. Babuyela kuye bayokhala kuSamuel. BaSamuel sikhulekele kuNkulunkulu. Amen. Uthi ke uSamuel la ngenhla uma niphenduka ngempela nibuyela kuNkulunkulu. Kukhona izinto fanele nizisuse phakathi kwenu. Kukhona labo uNkulunkulu enibathathile nabathemba. Kufanele nibasuse nisale noNkulunkulu yena yedwa.
Amen bazalwane. Ukuze uzobona amandla kaNkulunkulu, uzobona ukusebenza kukaNkulunkulu empilweni yakho njengomzalwane. Kubiza ukuthi ume kuNkulunkulu yena yedwa. Ungamhlanganisi nalutho olukhona. Haleluya. Ungayi kwabanye uNkulunkulu ungabakhonzi. Amen bazalwane. Ungaheheki noma sekhona izinto ezikuhehayo. Haleluya. Ngoba labo uNkulunkulu bazalwane ba-capable ukuthi bakuhehe. Kube khona izinto abayivezayo abazenza zenzeke zibe fast. Haleluya. Amen bazalwane. Ungayi kodwa uNkulunkulu ophilayo ukhona bazalwane. Uyaphila lo uNkulunkulu unamandla. Uma udinga ukuphila uyakuphilisa. Amen bazalwane. Uma udinga ukunqoba uyakunqobela endleleni. Ayikho into angayenzi. Haleluya. Usathi ke uma nibuyela kuNkulunkulu ngenhliziyo yenu yonke. Susanda boNkulunkulu. Haleluya. Ungabambi mabhaba. Basho njalo abantu mabekhuluma. Ungaqamalazi. Kodwa yiba umzalwane ome kuNkulunkulu. Emini ngizothi yima kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Balalela uIsrael. Nayo enye into engiyithandayo. Balalela. Babasusa uNkulunkulu. Basuka uNkulunkulu. Samuel siyambona bazalwane siyanyuka. Uyababiza ubabizele endaweni yaseMizpa. Wonke uIsrael uthi awubuthane endaweni yaseMizpa. Simile isitha esingamaFilisti bazalwane. Njalo uma belwa nesitha amaFilisti kwakukhona izinto noma kanjani amaFilisti ayefike banqobe kube khona izinto abayithathayo. Amen. uIsrael esempini namaFilisti. AmaFilisti afike anqobe kube khona izinto abayintshontshayo kumaIsrayeli. Amen bazalwane. Uyayibona lento yokuthi uma uzonikeza isitha ithuba, uma uzosuka kuNkulunkulu, isitha siyasebenzisa ithuba. Amen bazalwane. Uma sifika isitha kuwe bazalwane, asifiki nje. Kodwa sifika sebe kuba khona izinto esizibayo. Njalo mayifika isitha kuba khona esingitshontshayo kuwe. Haleluya. Kwasinye sesikhathi uyithola usungenakho ukuthula. Uyithola usungena injabulo. Amen bazalwane. Impi yashisa. Haleluya. Impi yashisa awumbona uNkulunkulu ngenxa yokuthi uhlanganisile izinto. Amen. Uma uSathane elwa ufike ebe. Antshontshe injabulo, antshontshe yonke into engakwenza ukuthi uthokoze. Haleluya nikhona bazalwane. Emini ke bazalwane ukunake nalokho ukuthi ungamnikeza uSathane ithuba. Ungabe umzalwane onikeza uSathane ithuba. Amen. Usethi ke abantwana bakwaIsrael kuverse 8 kuSamuel, ungaphezi ukusikhulekela kuJehova uNkulunkulu wethu ukuba asisindise esandleni samaFilisti. Bayamncenga uSamuel bakhuluma naye. Bathi sinyukele Samuel uye kuNkulunkulu uyosikhulekela. Amen bazalwane. Ungakhathali ngamanye amazwi. Ungaphezi ukuthandaza. Amen bazalwane. Ungakhathali ukusiyela kuNkulunkulu uyosikhulekela. Haleluya. Ungakhathali emini njengomzalwane ukuya kuNkulunkulu uyothandaza. Haleluya emini. Ungakhathali njengomuntu omusha, njengomama, njengobaba. Ukunyuka uye kuNkulunkulu uyothandaza. Amen bazalwane. Uke uyoba uSamuel wempilo yakho. Amen. Uyoba uSamuel wekhaya lakho. Haleluya. Ube uSamuel wabantwana bakho. Uyokhulekela abantwana bakho, ukhulekela ikhaya lakho, ukhulekela bonke ngokwakho. Haleluya. Amen bazalwane. Sike sibe ngoSamuel kulamalanga. Amen. Abazonyuka beyokhalela uIsrael wabo. Haleluya. Bayamncenga bathi ungakhathali. Phela uSamuel nami enyuka ethatha nomnikelo okuyonikela kuNkulunkulu. Bayefika uyabakhulekela. Haleluya. Ela sifunda Samuel verse 9. Samuel wayesethatha iwundla elincelayo wanikela ngalo libe ngumnikelo oshiswa wonke kuJehova. Samuel wamkhalela uIsrael kuJehova. uJehova wayesemphendula. Haleluya. uJehova wayesenze njani? Wamphendula. Amen bazalwane.
kwakhe Samuel esanikela ngomnikelo wokushisa amaFilisti asondela ukulwa noIsrayeli utheke esemphendulile amen bazalwane amaFilisti ama-leaders amaFilisti ezwa ukuthi bahlangene Israel uhlangene bazalwane uhlangene eMizpa amen uma behlangene eza ke ama-leader amaFilisti eza azohlasela uIsrael njengenjwayelo angithi bazalwane bayazi ukuthi mabefika nje bayazenzela bayazi mabefika nje bayazenzela kanti namhlanje elamanqaba haleluya kanti namhlanje kukhona izinto abazoyibona ezinkulu haleluya uma bezwa ukuthi uphinde wahlangana eMizpa anyuka ama-leaders aya khona ngalawa mandla abanawo ukuthi namhlanje siyokwenza into efanayo amen bazalwane kanti kulokhu ababuzange langeni amen ukuthi namhlanje uNkulunkulu baphendulile haleluya uNkulunkulu uzwile umthandazo kaSamuel amen bazalwane uma befika bethi bayamhlasela ke uIsrayeli kwatholakala ukuthi uIsrayeli uhlangene emthandazweni amen bazalwane uSamuel ukhulekile haleluya waziwa umthandazo kaSamuel nguNkulunkulu kunamandla ekuhlanganeni kukhona amandla khona ekuhlanganeni ungazucabanga ukuthi uma uhlangana entweni kaNkulunkulu yobuyele emuva njalo haleluya ungaze wacabanga lokho kukhona izinto ezenzakalayo masihlangane ngalolu hlobo amen uNkulunkulu kukhona izinto azevulayo kukhona izinto ayitshalayo kukhona izinto ayimilisayo azenza zibe khona ozophuma usunazo amen waya uIsrayeli lapha ya eMizpa kwathi mabefika isitha sithi siyabahlasela uNkulunkulu lithi waye siyaduma phakathi kwabo ngokuduma okukhulu kwamlwela uIsrayeli haleluya haleluya kwamlwela uIsrayeli kuthiwa waphuma eMizpa wahlasela amaFilisti ngamandla amen bazalwane bawaxosha amaFilisti bawanqoba amen ngoba uNkulunkulu ezwile umthandazo kaSamuel haleluya ngoba uNkulunkulu elalela umthandazo ngoba uyalalela bazalwane bese siyaphendula haleluya uNkulunkulu olalelayo emini sizosho njalo ungayekeli ukuthandaza njengomzalwane amen sizokhuthaza lawo mandla noma ubusubona amandla angathi ayashona emini ngizothi uNkulunkulu uyawulalela umthandazo kaSamuel unguSamuel wanamhlanje amen bazalwane loyo umthandazo loyo uNkulunkulu uzwile amen bazalwane uNkulunkulu uphendulile loyo umthandazo aduthandaza angazi ukuthi bewuthandazela ini amen kuningi mhlawumbe bewukade uthandazela ngawe ngekhaya lakho ngebandla lakho kodwa uNkulunkulu uzwile umthandazo kaSamuel lo wakho umthandazo uzwile haleluya usezwile lo uNkulunkulu amen bazalwane waphuma uNkulunkulu waduma ngokuduma okukhulu amen amandla abawathola bakwaIsrael bakwazi ukuwaxosha amaFilisti kungenzeka ukuthi lento iyafika njalo solo njalo iyafika iyakushaya kukhona izinto ezikuthathayo amen uma siya lapha ngasekugcineni bazalwane uverse 14 cela sifundele imizi amaFilisti ayithathile kuIsrayeli yabuyiselwa kuIsrayeli haleluya amen uyabona ukuthi kwakhona izinto usathana ifika nje lokho eyithatha kulomzalwane njalo nje uyafika uyamshaya uyathatha into ethile amen bazalwane kodwa ngalesikhathi uNkulunkulu ezwile amen ngalesikhathi uNkulunkulu elalele haleluya kuthiwa zonke izinto ezadliwa amaFilisti imizi amaFilisti ayithatha kuIsrayeli yabuyiselwa kuIsrayeli amen emini bazalwane zonke izinto ezadliwa isikhonyana konke usathana kweba empilweni yakho kuyabuyiselwa haleluya uNkulunkulu ukhona ukuyibuyisela lezo zinto lezo
sihlezi phansi abanye abanayo ijoy. Haleluya. uNkulunkulu khona ukubuyisela ijoy. Sihlezi phansi abanye akukuthula. uNkulunkulu khona ukubuyisela ukuthula. Amen bazalwane. Into inye ofuna uyenze njengomzalwane, ungayekeli ukuthandaza. Amen bazalwane. Bamcela uSamuel bathi ungayekeli ukusiqusela kuNkulunkulu. Haleluya. Noma kungasahambeki endleleni uzwa ukuthi amadola wanamandla. Ngamane ugaqa ngamadolo uye emthandazweni. Ngoba emthandazweni kukhona amandla okunqoba. Haleluya. Ungayekeli nalokuhlangana. Amen. Ngoba ekuhlanganeni kunamandla atholakalayo. Haleluya. Wakwazi uIsrayeli ukuphuma ahlasela amaFilistiya wanqobe esenhlanganyelweni. Amen bazalwane. Behlezi enhlanganyelweni kukhulekwa. Haleluya. Isitha sibuka beza ukuthi bahlangene. Amen. Bathi beza ngenjwayelo bazalwane kanti namhlanje uNkulunkulu uzwile. Haleluya. Amen bazalwane senhlala phansi. Amen. Ungayekeli ukuthandaza. Ungayekeli ukuthandaza njengomuntu omusha. Mhlawumbe uma ungakayiqali le ndaba yokuthandaza akuyiqale namhlanje. Ube uSamuel wempilo yakho. Haleluya. Ube uSamuel wempilo yakho. Amen. Uke nje uyithatha uzise kuNkulunkulu wena uqobo. Uyozethula kuNkulunkulu ezandleni zakhe. Amen bazalwane. Usho kuNkulunkulu ukuthi nami mina sengikhona. Haleluya. 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 uNkulunkulu uyanikezana amandla emthandazweni. Amen. Unikezana amandla emthandazweni. Amen bazalwane. Akhona amandla atholakala emthandazweni. Emini sizothi ungayekeli ukuthandaza. Usuyekela ukuthandaza. Usuyekethiseleni. Amen bazalwane. Uyekethiseleni bazalwane. Uyekeleni ukuthandaza. Haleluya. Ungasayekeli ukuthandaza. Ungasayekeli ukukhuleka. Amen bazalwane. Kukhona into okufanele ngabe sewayinqoba. Nayi inkinga yokuthi usuyekela ukuthandaza. Amen bazalwane. Sase siyangena isimo. Usuyeke ukuthandaza waya kwabanye uNkulunkulu. Haleluya. Uma khona izinto obukade usuyithathile endleleni kaNkulunkulu hamba. Ake usuke kuzo bazalwane. Amen. Ake ulahle lamanye amathembu uhlale ethembeni loNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Imizi yathathwa ngamaFilisti bazalwane yabuyiselwa. Emini uNkulunkulu bazalwane ufuna ukubuyisela izinto empilweni yakho. Ufuna ukubuyisela izinto empilweni yakho. Amen. Haleluya. Ufuna ukubuyisela izinto empilweni yakho. Ufuna ukubuyisela lokho nalokho. Haleluya. Haleluya bazalwane. Umhlabelelo uthi ungayekeli ukuthandaza. Sisengashintsha leso simo. Leso simo loso sisengashintsha. Amen. Haleluya. Ungayekeli ukuthandaza emini. Ungayekeli ukuthandaza. Ungayi kwabanye uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Babutshanga seseze zothandaza egameni lika Jesu. Haleluya. Emini ngisho njalo. Haleluya. Ukuthi ungayekeli ukuthandaza. uNkulunkulu khona bazalwane ukubuyisela izinto edliwe esikhonyana. Ukhona uNkulunkulu ukubuyisela izinto ezantshontshwa. Amen bazalwane. Lokho uNkulunkulu antshontsha 10 years back. uNkulunkulu ukhona ukubuyisela. Amen. Lo uNkulunkulu esimkhonza sishilo ngeviki esathi unamandla. Haleluya. Unamandla uNkulunkulu esimkhonza ukubuyisela konke. Amen. Ukuhlala